पाउजेद युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी जस्टिस डिलीवरी द खुरौ थांगनबगिदमक पांगैगी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थौइना सिरुम नरुम थमलब्रा लेबोरेटरी असी मपांगल कंखतनबगिदमक मारिलिनबा ऑथोरिटी द माइचोबगी तंगाई फदबा लेरब्रा इरोनुंग करी माइबम धनवीर लाइबाक असिगी अपिकबा स्टेट सिंगी मनुंग द अमो ओइबगी हौनबा मणिपुर सही खरागी ममांगददि स्टेट असिगी मिसिंग जामलमदबा अमसुंग हवजिकी मतमद सिलक्लिबा मखल मखा कयागी अहोंगबा अवुनबा नुंगसिसिंग असिसु यावरक्त्रिङैगी मतमददि थोकहनिंगदबा थौदोकसिंग थोकपगी चांग यामना नेमलमलबसु हवजिकती मदुगी ओना तैनबदा पिखरबा स्टेट असिदा ताई ओइदबा थौदोक कया लेपतना थोकसिलपना मसिगी केसिंग वेल अथुब मतमदा डिलीवर तौबगी तकाई फदबसु असिगंबा थौदोकसिंग असिगी मसिंग हेंगलकपा थिंगनबगी पांबै अमने अदुमैनमक प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2000 ऑफेंस पॉक्सो एक्ट 2012 अमसुंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन CAW की जाउना मखल मखा कयागी क्राइम सिंग थोकसिलकपदा मसिगा मरी लेनरिबा केसिंग वायल अथुब मतमदा सथदुना डिस्पोज तौरगा मरा लेबसिंग लोगी मतुंग इन चैराक पीबदा मणिपुर गिदि पांगैदा लेरिबा फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी असिनासु असौबा मफम अमा कल्ली आइबसी खंगदबदौना नत्रगना खंगलबसु उसिनदबगी फिबमदा लैबना ओइगदौरिब्रा आइबसी हौजिक FSL असिना सिरुम दारुम लैरिबा फिबम असिदगी हंगरपा वांगने मखल कयागी थौदोक वथोकसिंग लेपतना थोकलिबा बॉर्डर स्टेट असिगी केस पुनमकी मनुंगदा अयंबा सरुक्ति FSL असिदगी एक्सपर्ट ऑफ इनकी मतुंगिना ट्रायल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट सिंगना केस सिंग अदुगी वेल सथगदबनी आइबसी मरी लैनरिबा ऑथोरिटी ना काउथोकपगम तौरे ओइरगलिबा फिबम असिदगी इम्फाल की मोइरांगखोम सवाइजम लेकाइदगी राजकुमार जोइसना सही हुंफोका तरेट अबोकपा लेखिद्रबा RK सनातोंबना पिटन्सर ओइदुना मथौमुक ओइना पंगैगी फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी असिना सोइदना पांगथोकफम थोकपा मथौसिंग पांगथोकहननबगिदमक लेबोरेटरी असिबु मतमग चुनबा थाकता पांगल कंखनहनबियु आइदुना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL अमा फाइल तरुक्तुन अकनबा लांथेंग चथरगले RK जोइसना पेटेंसर ओइदुना FSL पांगै असिबु मिमानबा लेबोरेटरी अमा ओइननबगिदम हाई कोर्ट की मतेंग लौरखिबा माके PIL अदु ngasidagiना सही मरिरोंगी ममांगकुमजा लिसिंगरी तरगा तरेत फाइल तौबरे PIL अदुगी नंबर 14 of 2017 ने PIL असिगे रेस्पोंडेंट्स इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सेक्रेटरी अदुगा मणिपुर की लेंगा की मैकेदगिना चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP मणिपुर अमसो FSL फंगी असिमके डायरेक्टर ने आतोप पाउ अमतना पुलिस पर्सनल सिंह कब्रू कानब होनबदा कमिटी न थिंगदुना कहनकेद्रे मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट की पुलिस पर्सनल न कब्रू सिंह कानब होनबदा एल मांगजोल वेस मपादा कांगपोपी की तोंगन ब खुल सिंह की विलेज चिफ सिंह नोपी सिंह नहा सिंह अमदी CSO सिंह जौना कमिटी ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माउंट कब्रू की थौमी सिंह थिंग्रे आइरे स्टेट लेंगाक फॉर्मल ऑब्जेक्शन सिंह पीख्रबसु कब्रू सिंह करीगिदमक मखादना सर्वे थगदौरिबनो आबिकी मतंगदा लेंगाके रेस्पॉन्स पिरक्ट्रिबा फाउबा कब्रू सिंह संगबकी लंबी खुदिंगमक थिंगनी आइना कमिटी ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माउंट कब्रू न लाउथोखिबने सैरगसिदा ngasi मणिपुर पुलिस की पर्सन्स न कब्रू सिंह काननब अमदी चंगनब होनरपदा विलेज चिफ सिंह नुपी सिंह नहा सिंह SASILCA की लुचिंग सिंह अमदी तोंगन तोंगन बा CSO की लुचिंग सिंह द अथिंग पीबदगी अवाय अकुम तौनगे मफमदुदा मणिपुर पुलिस की ADGP DIG रेंज 4 SP कांगपोपी अमदी फॉरेस्ट कंजर्वेटर अमसों DFO कांगपोपी जाउनो कोरी सानबदा वरोइसिन पुरपंगम खेत्रे आइरे खोंजगदुगा मरी लेनिना कमिटी ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माउंट कब्रू की एडवाइजर तोंगबांग आउकिनो फंगदोखिबदा कब्रू सिंगी इकोसिस्टम अमसों बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व तौदुना थमनब कुमजा लिसिंग अनि तरगा निपान कमिटी ऑन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माउंट कब्रू सेंगिबने स्टेट लेगा अमसों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब्रू सिंह बकननब होनरपदा अंगम थाक सपोर्ट तौदुना कब्रू की सिंसांग परेंग पोपी पांबी सिंह थाबा लेबननबसु मतम की होनतुन लाखिबने लोइनना उ चारा कया थादुना कब्रू सिंह बंगाक्तना थमननब सही कया की ममांगदगे होनतुना लाखिबने अदुबो हौकिबा कुमजा लिसिंग अनि तरगा मपनदा कनागुम्बा ऑर्गेनाइजेशन खरन कब्रू सिंह लाइसंग छाननब होनरखिबगा लोइनना कुमजा लिसिंग अनि कुनगी जनवरी थादा उरे पुहिंग तमखिबने
Kaubru sing asi Hindu, Christian amadi atopa singisu religious place amani haiduna. Committee asina arba laising asi sabal lepna na badham kibane. Tungda Haumi Federation the issue asig matang wapong kaya putok pagaloy na Ardel Culture Department na Kaubru singi akak na ba area karabo. Culture ina masung heritage site when allowed hok na bathawa pa kalakibane. Masing matang the objection tawbagi zerol su marilin na ba department na pisin kre. Ay boy na objection pisin kraba matong dalenga na negotiation taw na ba. Laingang nagsabaw pira kadra araga kangpok pi sarbe team amatharak pa asina. Kangpok pi miyam na tungay pa pokale. Problem ay pasi nampu apu taw na force taw ka poroisin barak pa yaroy. Negotiation taw ka pura kadabani hansu mahang makata na pangdoke. Amaromda numidang weram ating ba pagbuda volunteers na policing kampusing chang bagilambida tingdo na laikay makata na su. El Mangjol village ta aying direct na laigani haire. Medical oxygen ko na dabadagi COVID-19 patient tara sire. Thamoy shokningai weba thodok amata Maharashtra ki Bamai town da jamrabada COVID-19 patient tara medical oxygen ko na dabadagi sire aina official sin leba ko bana bida phangdokre. Laikidreba sing adu ki mari mata sing amasung local authority sing matungina oxygen quad pa na dragan ko na dabada maram oiduna jamrabada mioi tara sire makoina sikhi bi atai atopa maram leite. Basai town da active case lising tarit hen laiba ki manung da patient lising regular objection facility mathau tai. Tertiary care center oriba Binayada hospital Nagla Sopora the patient kya sikrabazu hospital asigi authority na patient kudimuk masada hanadigi aruba laina selak pasing oibana makoi nong bada seki bane hospital asida oxygen kona dabagi problem laite aike Nala Sopora gi MLA Kritis Thakur na ai oirak leba phibam adugi matang da ayhak na Prime Minister Narendra Modi amsuk Prime Minister Uddhav Thackeray ki puning changchinba pame Hiramasiga marilin na mateng bang binang pamakoy da ayang napel tauri. Nagalabarom da huran ba amma pare. GM hol ki mayuk raba kanglapar ki fencing o nasin ba jod ki foot nipan sang ba railing holo iron bar huran ba da chena ba amma police na pare. Pawgili ko lamagi matungin na city police ki kambu na ngarak na bidang pung dipan ba kharam ta ba da punipan lom sang ba holo iron bar adu hura laga lengban da thangat laga charingai da phabane. Paraba miyudu Ziribam Lalpani dagi Azad Khan sahikun apok palai kitarba tomba kawe. Manglai dorak badagi matuk ina kanglapar ki fencing on si nariba. Jod ki barasi anasu karak huralaga hata daliba. Jod arman ba John Pam da joli aire. Polis na makata na tiba da hata daliba Jod aman ba John ba mayang impal. Kelakong dagi MD Akbar Khan sahikun gatarit apok pa. MD Amjad Ali su ngasi phaba ngamle aire. Magoy ni ki mathakta case malokot pagaloy na na. Duty magistrate ki mamang putok la kanamit mangani police custody da arima lawkhre aire kar amma mai sakre ngase yupung 13 tara ni palom taba matam da imphal ge Beddi Kenderson International Airport ki cargo ki pot lawthok pambanak ta khamdan thamba angoba Masugi Maruti Suzuki Star car MN01G9635 ama thangau na mai aurak tuna sakre karadugi borvet hana mai khu karak mai chakwa aurak pada khodak Airport Authority of India AA I give fair tender the power piduna makoi ki music laktuna mai chagle ba kar tu pathatke thaudogadura media asokapan amada yaukhide kar aduki mamang da pairak leiramba pot chaising chu maina chakhe aire makha tarakpa atoba pau amada so UP gi school lising tara manga English medium on khre education system matam ga chunhan bagi pandam ga loinana Uttar Pradesh government primary amsung upper primary school lising tara manga English medium on thokre Khongthang asi government school sing da tamlipa mahiroi singbo English ngangbada khena kholoi hanana bagi pandamda lokatpane masina makoi ba missionary amasung convent school gi mahiroi singa athoi ahen tana bangam hangane hakuba state asi primary amasung upper primary school 1.5 lakh hen bada angang crore 1.83 mahi tamle Lucknow khakta da primary amasung upper primary school humpurom English medium school sing on thokle Block kuding the school ani natragana home private school singa mana na develop tawre maraga sida nupi amagi ofsin video thagat lobam yo jail da thajin kre masaga mari leinaram badagi chela pa matung da khaidok na tuna tongan tongan leiraba miyoi amana ma kamari leinaram nupi adoki ofsin video sing social media da nupi digi mobile phone number haptana upload tawroi haibagi mayokta wakalak padagi cybercrime police station case amala kholaga phaduna makhoi ki custody de thamlakhiba mi amak court na judicial custody remand tawkre Jail da thajin khabam yo eduki mamik nong thombam kapur mitai chahi kun ganipan en ipotombi mitai kawe kurai singang mam laikai mai lerak tagine makpon pi eduki apok pi mama na file tawra kiba complaint report amagi matungina
साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लौकटकीबा केस एफआईआर नंबर 9/3/2021 ga mari leina phagatuna ngarang phoba police custody da thamlakhibane makba police custody ki matam loiradun chief judicial magistrate Impal West ki court of police na judicial custody remand prayer tawradun photorakpada ayaba pikhibane nakal amarom dana Facebook ta comment piruba ama jail jaukhre chaliba tha asigi nipan ki ayupung taruk makharum tarakpada Facebook page punsi mathel Facets of Life haiba account amada upload torokpa wafam agi me matangda comment piruba mir adagi mathakta Impal Police Station case FIR number 51/4/2021 register tawtun lokhulaga miyo yaduba phagat khibaga loina judicial custody de remand tawkhre korna jail da thajin khrepa miyo adagi mami ngasamcha jublepa chei kuntra gamari apokpa lai kitrapa ngasamcha rakumari kawe thangmaiban lurung purel likai dagine magara ngarang CGM Impal West na jail da thajin kibane Aroibe content na sige maro iba pau khara asiba pau tam jariba Manipur local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri pupuna mapathaga jari channel asina dumda kanara badi subscribe to video subscribe to biro moloina like and share to busu kawi ganu puna mapo amukana thaga jari